дар ҳамун $100 сурати ҳамун кас ҳаст. пул ки бисёр арзиш дорад, пул ки бисёр чизи хеле бигем ки ёфтану дарёб карданаш кори мушкил аст. вақта ба ҳамун муқоиса имкон дорад дар роҳ одам $100 биёвад, $1000 биёвад, лекин як дақиқа вақт намеёвад. ҳамин Франклин ки яке аз бисёр сиёсатмадорҳои амрикоӣ ва яке аз нафарҳои бунёдкунандаи давлати амрико ки дар ҳамун $100 сурати ҳамун кас ҳаст. агар шумо дар интернет нависем ки премия денги, ишора ба ҳамун мешавад ки ин сухани Франклин аст. ҳамун кас гуфта будааст ки вақт ин пул ҳаст. бародарони азиз ва гиромӣ, алҳол ки аҳли ин хонадон ба хотири расидани савоб ба рӯҳи модар, ба рӯҳи бародар хайр ва эҳсон карданд, аз худованди бисёр бисёр зоти муборак, аз аллоҳи бисёр тавоно, аз аллоҳи бисёр меҳрубон бар бандагонаш хоҳони ӯро дорем ки худои меҳрубон ин таманниёт ва ин орзу ва ин хоҳиш ки аз аҳли ин хонадон шудааст, худои меҳрубон мақсудҳошонаву ниятҳошона муваффақшон бигардонӣ ва аллоҳи меҳрубон ҳар як лағжишу ҳар як саҳве ки аз ин модари азиз ва аз ин бародаре ки гузаштаанд гузашта бошад, худои меҳрубон бо фазлу карамаш бахшида гардонад. боқимонда фарзандора алафсус бародари мо акай Зафара ҳамроҳи фарзандош худованд дар ҳифзу амонаш нигаҳбон бошад. бародарои азиз ва гиромӣ, ман як ҳадиси ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллама боз мегӯм ки аз бисёр лаҳзаҳои барои мову шумо хеле қимат, ҳақиқатан лаҳза бисёр лаҳзаи қимат аст. зеро бародарони азиз, аз байни мову шумо ҳеҷ кас огаҳӣ надорад ки ҳамин то саҳар мову шумо ҳаётем ё ҳаёт нестем. мо алалхусус ҳамин рӯзаҳои охир ки хеле ва хеле дар як рӯз то 3-4 ҷо мақсад эълон мешавад, иҷо ҷаноза, уҷо ҷаноза, яке модараш, яке падараш, яке як каси дигараш. аз ин лиҳоз ба ҳамин хотире ки ҳар лаҳзаҳомо бисёр лаҳзаҳои қиматай, бисёр лаҳзаҳои дигар бармегаштагӣ нест. вале ҳамин Франклин ки яке аз бисёр сиёсатмадорҳои амрикоӣ ва яке аз нафарҳои бунёдкунандаи давлати амрико ки дар ҳамун $100 сурати ҳамун кас ҳаст. агар шумо дар интернет нависем ки премия денги, ишора ба ҳамун мешавад ки ин сухани Франклин аст. ҳамун кас гуфта будааст ки вақт ин пул ҳаст. яъне муқоиса бигем ё чен ба пул кардааст, ба хотире ки аслан ки пул ки бисёр арзиш дорад, пул ки бисёр чизи хеле бигем ки ёфтану дарёб карданаш кори мушкил аст.
вақта ба ҳаму муқоиса кард. лекин ислом мега не, ислом мега вақт аз пулам болотаре. пула мега дар пеши вақт арзишаш мега пастаре. барои чӣ? зеро мега маблағро мега хазина карда мешавад, лекин вақта хазина карда намешавад. мо метавонем ки маблаға хазина кунем, лекин ҳамин вақте ки ҳозир ман гуфтестам ки ғанимат ай, ҳамин ки рафт бародаро, мо ира хазина карда наметавонем. рафт бозгашт дига надорад. дуюм бинен, мегӯяд пула аз як кас қарз гирифта мешавад, лекин вақта гирифта намешавад. ки тра вақт қарз метад? агар мешудам намедодам. ҳеҷ кас вақтча тра қарз наметад. қимат будани вақт ай маблағам боло буданаш ҳамине ки бин пула қарз гирифта мешавад, вақта не. дигар бубинен дини моро ки бартар медонад аз пул даҳам вақта, мега пула аз роҳ меёвӣ, лекин маблағ ай роҳ меёвӣ, вақта аз роҳ намеёвӣ. имкон дорад дар роҳ одам $100 биёвад, $1000 биёвад, лекин як дақиқа вақт намеёвад. бар ҳамин вақтҳои мо шумо бародаро бисёр ғанимат ай, бисёр вақтҳомон ғанимат ай. худо раҳмат кунад хоҷа ҳофиза мегуфт вақтро ғанимат дон он қадар ки битвонӣ. бачам, чанд қадар тавоноие дорӣ, вақта ғанимат бидон. вақтро ғанимат дон он қадар ки битвонӣ, ҳосил аз умр эй ҷон якдам аст то донӣ. ҳаёти шумо ҳамагӣ як дамакай, ба қадрш бирас мегӯям. қадр дониш кун. ҷаноби ҷунунӣ дар тоҷикистони мо шумо хубад, агарчи зодаи қандаҳори афғонистон бошад, лекин мега ки фурсати умр азиз аст, азизаш дорӣ. ҳар нафас гавҳари ноёб, ту арзон мафрӯш. нафасотон бисёр қиматай, арзон натениш, арзон беҳуда нагзарониш. ғаниматш бишмор. бар ҳамин бародарони азиз ва гиромӣ, ман пештарам барои чӣ гуфтам ки ними як дама ки мо ҳозир ғаниматай бародарои азиз. мо то фардо номаълум ки дар кадом қайди ҳаёт ҳастем ё на. алло мега вало тадри нафсу маза таксиб гадо. бародар, як дақиқа бисин. вало тадри нафсу маза таксиб гадо. ҳеҷ кадометон намедонем фардо ҳаётен ё мурда. мо намедонем фардо бародарои азиз дар қайди одамои тандурустем ё бемор. мо намедонем ки фардо бародарои азиз дар қатори одамои муқимем ё мусофир. чӣ медонем? мо намедонем фардо дар ҳамин озодием ё маҳруми ай озодӣ. чӣ медонем? бар ҳамин лаҳзае ки ҳастем, ира ғанимат медонем. ман як ҳадиси ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллама ки бо ривояти абдулло ибни масъуд разияллоҳу анҳу, ки ҳадиса иснодша муттафақун алай меган, яъне ҳам имом бухорӣ ва ҳам ҷаноби имом муслим ки китобҳои мӯътабартарини мо шумо ба шумор мераванд, дар китобшон оварданд.
جناب عبدالله ابن مسعود میگه سألت نبی صلی الله علیه و سلم. برادرای عزیز، عبدالله ابن مسعود میگه من از پیامبر سوال کردم. چی سوال کرده است برادرای عزیز؟ گفته است ای العمل احب الی الله تبارک و تعالی. ای پیامبر نازنین، کدام عمل به سوی الله بزرگ و مهربان محبوب است؟ کدام عمل ما را الله دوست می‌داره؟ کدام عمل ما را دوست می‌داره؟ میگه پیامبر سوال کردم. همین سوال دادنم یک خیلی آدم تلفنش میکشی که نمیفهمه، یک 20 بار روی هم زنگ میزنه، یعنی میکشیش میگوی خیلی آدم میفهمیدگی اندکک اندیشه میکنه. نه بعد بو میگه قریب میکنه که خیلی دیگه خسته میشه ایمون رقم. انا برادر عزیز بسیار یک سؤال زیبا داد، بسیار سؤال زیبا بود. کدام عمل ما را الله مهربان دوست می‌دارد؟ برادرای عزیز، اگه من چی گفتم پیش از عمل محبوبی را که الله دوست می‌دارد، اینا گفتنی هستم برای شما یکم برادرای عزیز که ما باید چگونه ای که عبدالله سوال دادو و خواهش عبدالله همین بود که فهمه که کدام عمل ما را الله دوست می‌دارد من اجرا کنم، یکی از محبوب‌های الله به شما دارم. منم دوست می‌دارم برادران عزیز که از سر من سر کردگی تا حضوری در همین خانواده ما هم نگاه کنیم که پیامبر چی جواب گفت، تا ما هم دلبستگی به همون عمل پیدا کنیم، ما هم دنبال همون عمل باشیم که ما هم الله دوست بداره. آخه الله که دوست داشت برادر عزیز، تو میدونی که تو سعادت دنیا و آخرت یافتی. الله که دوست داشت تو دیگه ای چارچوبه آدمگری بیرون نمیبرای. تو را همه مردم دوست میداره. تو یک انسانی میشه که دیگه نه به کسی حسد نه به کسی بخل میورزی. یک آدمی که ای دست زبانت هیچ کس آزار نمییابد. الله محبوبهاش همین خیلی حفظ میکنه. پیامبر الصلات علی وقتها، کسی نمازش در وقتش ادا کنه الله دوستش میداره. برادرها خوب اهمیتیم، کسی نمازش در وقتش ادا میکنه الله دوستش میداره. یعنی برادرای عزیز، یکی از عملهایی که الله بنده را دوست بداره همین بود است که حفظ 5 وقت نماز. چگونه قرآن میگه حافظو علی الصلوات. الله گفت که همین عبادتی که نامش نمازه همین را حفظ کنی. 5 حالت 5 وقت با الله در حال رابطه را پیوست کنی. همین لحظه هایی که شما به نماز راست میشین الله ترا دوست میداشته. محافظی ادا کننده نماز الله دوست میداشته. حضرت عایشه مادرمون هم گفتن که عایشه گفتن برای چی اینقدر نماز در قرآن زیاد یاد شده است؟ عایشه مادرمون هم اگه زنی پیامبر آخی یک محبوبه پیامبر جواب بهترین داد، گفت خداوند کدام عملی را که دوست بدارد او را بسیار یاد میکنه. زیاد یاد کردن نماز در قرآن به سبب دوست داشتن الله همین عبادت است. دوست میداره. خدا رحمت کنه. همین خواجه حافظ برای همین بود که میگو هر آن کس که در این حلقه
نه زنده به عشق با او نه مرده به فتوای من نماز کنید. اگر بینین یک نفری که از همین نعمت خدا چه دور گرفته پایبند همین عبادت نمی شود، خواجه حافظ گفته است پیش از مردنش نماز جنازه شب خونه. پیش از مردنش نماز جنازه شب خونه. زیرا پیامبر نازنین می گفت اولو ما یحاسب به العبد من عملی یوم القیامه الصلات. اولین سوالی که الحال جان من خدا گرفت، خب من بگیم به دنیای غیر فناشونده، دنیای ابد وقتی میرم، اولین سوالی که بنده را میکرده است همین بوده است آیا نمازت ادا شد یا نه؟ برادرای عزیز، این سخن پیامبر مونه. من یگان سخنی به ادرس نمیگم و یگان حدیثتون نمیگم که بگن این حدیث علت داره یا مقصد ضعف داره یا فلان. نه، اولین سوالی که بنده را الله روز قیامت میکند از نمازش است. برای این 4 کتابی ما و شما میگو روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. بعد نصیحت میکنه پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشد توفیر. بچم در نمازها بی پروایی نکن تا که این نماز روز قیامت دست بگیره. خلاص برادران عزیز، یکم چیزی را که الله دوست می داشته این نماز بوده. دوم گفتم ثم ایون. عبدالله میگه پرسیدم بعد از آن چی؟ گفت بر الوالدین. کسی پدر و مادرش خدمت کنه. وقتی تو پدر و مادر خدمت میکنی ترا الله دوست میداره. ببینی وقتی تو رضاگی پدر و مادر میابی الله دوستت میداره. زیرا برادرای عزیز رضاگی پدر و مادر رضاگی الله هست. غضب پدر و مادر غضب الله هست. شاعران میگن طاعت حق را به جان فرمان کنی. طاعت حق را به جان فرمان کنی، بعد از آن بر والدین احسان کنی. والدین از هر کسی خوشنود نیست. بین اگر از کسی که والدین خوشنود نباشد آن نفرم در پیشگاه الله مهربان قابل مقبول نیست. وقتی نزد پدر و مادر دم که این آدم قبولیت نداشته باشه نزد الله قبولیت نداره. برای همین دوم چیزی را که الله دوست می‌دارد این چی است برادرها؟ خدمت در حق پدر و مادر. حتی ما حدیث ها داریم میگه بر الوالدین افضل من الصلاة و الصوم و الحج و جهاد فی سبیل الله. در ثواب میگه، در ثواب خدمت پدر و مادر در ثواب بالاتر است از نماز، بالاتر است از روزه، بالاتر است از حج، بالاتر است از جهاد در راه خدا. خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمر تو همه سود شود، در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناهت همه نابود شود. خدا کنه برادران عزیز و گرامی که ما را الله توفیق دهد که دوستدار این عمل ها باشیم. خدا توفیق منتهد که از عبادتش هیچ وقت دور نباشیم.
ҳамеша итоати ӯро кунем, фармонбардориша кунем. худо тавфиқ монтиҳад ки агар ҳозир ҳаёт боша падару модармон як каф дуошона бигирем, хизматшона кунем. ва аллоҳи меҳрубон боз ҳам эҳсонҳоу хайрҳои ин хонадона қабул гардона, гузашта модаршона худо раҳмату мағфират кунад. аҳли ҷамъияти моро худо шуморо қудумотонда ҳасаноту имонотона комил нигаҳ дорад.